Kanegede ka AKASHVANI SHILLONG ka kubor ban pule dau Richmond Kharluki. Kimat bakongsan joko kubor mentaga step. Menteri rang bado kari ulaban bag sarkar ka itilut ban pen kubor yaki kentai. Lapenlong ya kejingrake yak International Women's Day ha ka State Convention Center ha Shillong henen kesngi. Bat ka North East United Football Club ka lapenlia ka East Bengal Football Club ha ka jingel akai Indian Super League ha Shillong henen kesngi. Ka kubor ka babnya. Menteri rang bado kari Narendra Modi ulaban bag sarkar ka itilut ban pen kubor ki kentai da ka bakadaw ki senjam bakongsan balashim ban pen bhai ki jingim jongki. Habakran nakalakpati didi sammelan ha nafsari ha gejala Gujarat ha gejingra ke yak singi bekerpang ki kentai nek International Women's Day. Narendra Modi ulaong bak India kalaya chikalenti ha ka bai ki kampen roy le alam da ki kentai. Ula kedawru ya ka jingjob ha gaban penyo ek jingsong singanya ki kentai ha ki shipos nambalalet. Hagane ka sammelan Menteri rang bado ula samru ya saus pa san folklor tengka ka jingirap pisa syakumba ar point san lakbot ki kentai jong ki arpusan hajar tli ki sengerap dalade ne ki self help group. Ka Presiden Gari ke Draupadi Murmu kalaong baya ke India ka badan ki kampen roy la bantai tang haba ka bor jong ki kentai kadai ka badan ka jing syania halade ka buram ka jing nong la luot bat ka jing syapun ko bor. Haba kerana ka conference halor ka Nari Shakti se Vikasit Bharat ha New Delhi nen kesngi. Ha ka jing rakhe ya kesngi bakerpang jong ki kentai. Kar Presiden kalaban baki day ban bon syuk ki kentai haki kam bapher kat baki India kadang nya chaprang banwan balai ha kayo kakot ha ka perthai. Ha ka jing rakhe ya ka International Women's Day kablalong ha ka State Convention Center ha Shillong henen kesngi. Ka sarkar kala kadaw ki senjam balashim ban kentiyo ki kentai bat ban pendan bentalang ya ki ha kayo kakot. Ya gane ke program la penlong da ketenat social welfare ke jela rengkat ke jinget trailang bat ke Meghalaya State Rural Livelihood Society bat la ken mauru ya kishpos nam jangga beti bachao beti parao la plat ru ya kapisa bekumba arpusan klur tengka sya ki seng yarap daladil yalade jong ki kentai. Menteri ketenat social welfare uba poleng do ula keran capang ke benta bekongsan baki kentai ki don bat ki jing mentoy balai da ketenat social welfare syaki. Ka Menteri ketenat kakot kakya ke sarkar jelai Dr. Amperin Lingdo ila pelat ya ka sanitary pad vending machine bat ila keren capang ka mother program. Kladon ru kerensan ya tai helor ki pang ki bedai bat ki kentai. Komisi benta jong ke jingrakhe ya ka sengi bakerpang ki kentai henen ke sengi. Ka AKASHVANI SHILLONG kalabo ya ki announcer bat ki nong pulih kubor tang da ki kentai ha ka bakil riam da ki riam tenrai. Kani ka peniru ya ka jing trishtam ba ka jing IT jongki ban penem ya ka radio. Komisi benta jong ka jing rakhe ya ka sengi bakerpang jongki kentai ka District Hub for Empowerment of Women ka tenat social welfare ka District West Janta Hills bat ka tenat purit ka jawai kila penlong ya ka jingin nya thuk kum kadak ban pen kop bor bat ban aiman sim ya ki kentai. La kawek lama ya kani ke jingin nya thuk da ka additional superintendent ki pulit ke jawai ikong siling do bala sedang na ke pelau jong ke district library ha mentong bala penkot pat ha madan wa riong ha mi mentedu ha ke bah nyop hongot kinong nya thuk kile shim benta. Ka Skulba University of Science and Technology Meghalaya USTM henen kesngi kelarake ya kesngi bakerpang ki kentai de kebapenlong ya ki program baper ban ai buram bat penkuk bor ya ki. Ka Center for Gender Studies bat katenat pule economics kila penlong ya ka jingelang halor ka kot kakya bat ka jing ai jing tip ya ki kampisa tengka na benta ki kentai. Katenat pule social work kala penlong ya ka jingelang halor ki hok jong ki kentai bat ka jing penkuk bor ya ki. Kiwei ki tenat pule ke skol ba USTM ru kila penlong i program baper ban rakhe ya ke International Women's Day. Da ke jing temu ban kentiau ya ke jing snutho baidai ba ke jing poi banai ki kentai ka MLA ka Gambegre ke Dr. Mehtap Chandi Sangma kelas sedang ya ke jing lap lengba ki babon ki program ha ki skol ha Gambegre. Kane ke dei shibenta jong ke jing rakhe ya ke sngi bekerpang ki kentai. Henen ke sengi lasam ya kumbashi hajar teli ki sanitary pad. Kani ke MLA kalong ban ajihi kai ki kentai syapang ka kot kakya. Kani ke kubor kawan syapi naga AKASHVANI Shillong.
Nak AKASHVANI Shillong ina beteng biang ya ke kubor. Haka jingilakai Indian Super League ke belalong nin kesngi haka Jawaharlal Nehru Stadium ha Shillong. Ke North East United Football Club ke lepenlia mak East Bengal Football Club da saugol lanot. Kani ke digasian ke bashipho bag North East United ke liyo jingjob bat kala kamai lai pupra point. U Nestor Albiak, u Ajaraye, badu Muhammad Ali Bemamer, ki lapen kijar na gebenta ke North East United. Utan medas jong ke East Bengal Football Club ulayo de ke red card, namar ke jinglek de ke bormet unong elekai ke North East United. Ke North East United Football Club kadang yok ban beteng ya ke playoff ha ke Indian Super League. Ka Meghalaya State Legal Services Authority nin kesngi kala penlong ya ka lok adalat ha borok ki distrik jong ke jela Meghalaya ha po jong ke National Legal Services Authority. La penlong ya ka ne ka lok adalat ha po ke jingelam u Chief Justice ka Meghalaya High Court u Justice IP Mukherjee u berdiri u Patron in Chief ka Meghalaya State Legal Services Authority. Pada pok kejing kami unang bishar ka Meghalaya High Court u Justice HS Thangkeo u berdiri u Executive Chairman ka Meghalaya State Legal Services Authority. Haka ni lok adalat latihan bishar ya nyau spak lai punyau teli ki mokot duma bat ya lai spak arpu prateli ki mokot duma basa ateng layok ban penbed. Kajing yok lum pisab ajing penut barok kalakot syaka nyau san lak kat prahajar lai spak arpu henriu tengka. Ha kajing eseng sinot ke bar pulai jong ke KJP sinot sepngi ke bankut mentagasngi ha ke balang Presbyterian Sakwang ha ke distrik Southwest Khasi Hills. Ke office u superintendent ki pulet ke distrik Southwest Khasi Hills ke lepen mi ikijing betha ayat kali ban kiar na kajing daheng kali. Bat ban penti kenai kajing ayat bet ki kali ki belet chikane kajing eseng. Labetha iki banyak kali ban ompen herstead, ban bot iki jing batai jing ki volunteer, bat ki pulet peniat kali, ban omset akirut surak, bat ban om ya tampalat ya kiwei, ha banyak ondala poi ha kethan mau kerwat. Ki pulet ki labu ru ya ke control room, ha ke baki beriau ki lak ban wat jing arap jing ki pulet lada don kano-kano ke jingja. Ha Manipur kajing betha jong ke sarkar pedeng bandan kajing yo ya lat lut ha berok ki surak ke jalan adu henin kesni kalamat kajing persya ha ke surak ba National Highway baar bad uwe ne kinong yakhi ula klat no la ban kedau hang ne ba am syamladon kajing yat ki kali ha ke surak ba National Highway baar bad National Highway balai puhnyo nadu balami kajing kenat ha ubnai jemang kasnam arhajar arpulai. Ki bas bakit ikinong net nong 1 kilami na Impal nin ke step bat kidai ki balet ke distrik Curachanpur bat Senapati. Ki bas balet ke Senapati kilamat ya ke jing syakang no ah ka surok ba National Highway baar. Ki nong yakhi kilakang ya ke surok ke distrik Kangpokpi bat kilaong ba yo yat la lut kat ba 4 don la ke jong ka borsensyar ya ki kuki zo. Kilathangru ya ki kali jong ki bor pahara. Kibor pahara kila siat deki tiagas, bat uwe di ginong yaki ula klat not na kejing mensau ke belah kamjur. Bat kiwe kila mensau. La perking syuk-syuk kejing pahara, haki than kiba syong seir. Ya kejing syong dorbar bahan rio jong yang dorbar tauan ke jalan Nagaland, la pensangi asywa. Kabalong, kejing kut jong kejing syong dorbar ke basan sengi. Hagini ke dorbar letai kimat baper ki bedai bag jela bala menjur ki bil bat ki amendment bil baper. U speaker ke yang dorbar tauan ke jela Nagaland US long kumer ulong bala menjur ki ni ki bil bat le penlong ki jingyatai hapok ke kendon basan po bat basan pusau. Kebenta baar jong ke dorbar mang tengka ke yang dorbar tauan parlimen kan sedang lasai ke sengi bat kan beteng haduk ke sauterik uyayong. Kendon arpo teli ki jingyong dorbar. Kindon ki jingatai halor ki demand for grant na kebenta ke senam arhajar arpusan arpuhun rio bat kiwe ki appropriation bill. Bat katu ko kubor kalakot akan ke step ke balawan chapina ke AKASHVANI Shillong. Ha ke por prabajeng ini sok baga Delhi station na kebenta ke kubor ke ketin Hindi ke banbut ke kubor ke ketin Pareng ha ke por prakat san minute. Ngipen ken mau pikinong sngap ha ke por prashteng na ke station pinyo ke North East News. Ke por menta ke agenda partat prabajeng.